BTCनि सदरथावनि क'क्राझाराव थानाय सेक्रेटारियेटनि लांगोनायाव दिनै जाय बिटिआरआव थानाय गासै टेट अदेबानि आसाम टेट पास जानाय बिजाथिफोरा सोमावसारदों BTC ओनसोलावै रिक्रुटमेन्ट मोननांगौनि थाखाय। मानो होनबा थांनाय 2019 मायथाइनिफ्रायनो फारियै आसामाव गोबां खेब सरकारि साख्रि थिसनबोबाय टेट पास जानाय बिजाथिफोरखौ गाहायै LP, UP आरो हायार सेकेन्डारि बा हाइ स्कुल सेक्सननि थाखायबो। नाथाय बिटिआर ओनसोलाव खनसेबो थिसननाय जायाखिसै LP आरो UPनि थाखाय बिजाथिफोरखौ। अदेबानि बिटिआर हालामाव गोबांथार LP आरो UP आरो बेयाव बड डिपार्टमेन्ट बर' मिडियाम, एसामिस मिडियाम, बांला मिडियाम गासैबो बिफानावनो गोबांथार पस्ट खालि जानानै दङ, जायफोराव फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय स्कुला बन्द जानो नागिरनाय थासारिखौबो नोंथांमोना नुनो मोन्दों। नाथाय बेखिनि समावबो बिटिआरआव गोबां टेट पास जानाय दङबाबो बिजाथिफोर दङबाबो नाथाय थिसननाय होआखै। दासिमबो होआखै, नोंथांमोनाबो बेखौ मिथिगौ। दा बेखौनो लानानै गासै बिटिआरआव थानाय टेट पास जानाय बिजाथिफोरा मोनसे एस'सिएसन दानायनि गेजेरजों बिथांमोना सोमावसारदों आरो सोमावसारनायनि गेजेरजों बिथांमोना बुंदों थाबैनो जाहाथे आसामनि टेट पास जानाय बिजाथिफोरखौ बिटिआरनि सिङाव जाहाथे साख्रि होयो एबा थिसनथाइ होयो आरो लांदां जानाय मासिफोरखौ सुफुंनानै होयो गासैबो फरायसालियाव। आरो जुदि होआब्ला बेखौ सोमावसारलांबाय थानोबो बिथांमोनहा खोथा होदों। आरो नोंथांमोनाबो नुनो मोननाय जादों जि गासै आसामावनो गोबां नङा खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथाम खेबब्रै गासै टेट पास जानाय बिजाथिफोरखौ थिसनगासिनो दङ, नाथाय बिटिआर हालामाव दिनैसिम खनसेबो गैया। अदेबानि 2019निफ्राय फारि फारि फैनानै दिनै 2022 जाफैबाय, अब्लाबो दासिमबो खेबसेबो थिसनथाइ गैया। हायार सेकेन्डारि बा हाइ स्कुल सेक्सनाव जुदि थिसनदोंबाबो नाथाय LP आरो UPआ नागारजालांबाय थादों। दा बेखौनो खुद्रिनानै दिनै सेक्रेटारियेटनि लांगोनायाव बिथांमोना खुद्रिसारदों आरो बिथांमोना बुंनाय बायदिबा गासै BTCनि सिङावनो बर' आरो एसामिस मिडियामै 5,000निबो बांसिन टेट पास जानाय बिजाथिफोर दङ। नाथाय अदेबानि बेखिनि थासेयावबो नाथाय सरकारा थिसनथाइनि जेबो स्टेप लानाय नुवाखै। दा बेयो जोबोद दुखुनांथाव। जेखि जाया मानो बिथांमोना मा दाबि लानानै सोमावसारदों नोंथांमोना खोनासंनो हागोन। नि गाहाय नेहाथारि जानानै बेखौनो खावलायो दे थांनाय 2021 मायथाइनि आसाम टेटआव जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय 5,956 केन्डिडेट्सफ्रा आसाम टेट क्वालिफाइ जादों आरो लोगोसे 2019आवबो बिटिआर ओनसोलनिफ्राय गोबां टेट क्वालिफाइड केन्डिडेट्सफोर दं। नाथाय जों दिनै टेट क्वालिफाइड जाबाबो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव भेकेन्सि थानानैबो भेकेन्सिखौ रिलिज खालामाखै। बिनि थाखायनो जों दिनै बाध्य जानानै बे धरना हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनै जों बे बिटिआर सरकारखौ बेखौनो खावलायनो सानो दे थांनाय हाई स्कुल आसाम टेट क्वालिफाइड बिटिआर ओनसोलनि केन्डिडेटफोरखौ जेरै एडभार्टाइजमेन्ट होनानै भेकेन्सि रिलिज खालामनानै रिक्रुटमेन्ट लादों, बेबायदिनो जों आसाम टेट क्वालिफाइड जानाय LP, UPफोरनोबो एडभार्टाइज होनानै भेकेन्सि रिलिज खालामनानै रिक्रुटमेन्ट लानांगौ। प्लास बिटिआर गभर्नमेन्टखौ आं बेखौनो खावलायनो सानो दे बिटिआरआव स्पेशेल टेट कन्डाक्ट खालामनायनि सिगां जों बिटिआर ओनसोलनि आसाम टेट क्वालिफाइड जानाय केन्डिडेटफोरनो फार्स्ट प्रायरिटि होनांगौ आरो भेकेन्सिखौ थाबैनो रिलिज खालामनानै रिक्रुटमेन्ट खालामनांगौ। जों बेखौनो सरकारखौ खावलायनो सानो। गोजोन्थों। दा जों बिटिआर ओनसोलाव एबा 2021आव 5,956 केन्डिडेट्सआ क्वालिफाइ जादों बड मिडियामाव आरो 2019 मायथाइनिबो गोबां टेट क्वालिफाइड जानाय दं। मिनिमाम 2,000सो क्वालिफाइड, टटेल जों 7,500सो दङ सार। दानि बे बिटिआरनि जिथु सोलोंथाइ बिफान बा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा खोथा होबाय थादोंमोन सोलोंथाइ बिफानाव बांसिन गोसो होगोन होननानै। नोंथांमोनखौ खामानियाव मानो थिसनथाइ होआखै? बेयाव मा गाबिलिटि थानो हागौ? पलिटिकेल षड़यन्त्र दं होनना सानो? दा बेखौ जोंथ' पलिटिकेलि षड़यन्त्र ना मा बेखौथ' बुंनो हाला, खिन्थु जों बेखौ मिथिगौ दे जों डाइरेक्टरनिफ्रायबो खबर लादोंमोन दे भेकेन्सिया जोंनि बिटिआर ओनसोलाव दङ, खिन्थु नाथाय जोंनि गभर्नमेन्टआ मानि थाखाय दे भेकेन्सिखौ रिलिज खालामाखै बेखौ जों मिथिनो हायाखै। प्लास जोंनि गभर्नमेन्टआ खालि स्पेशेल टेटनिल' खोथा बुंगासिनो दं, नाथाय जोंनि बिटिआरआव अलरेडि बर' मिडियामनिबो गोबां टेट क्वालिफाइ जानाय केन्डिडेट दं। मिनिमाम 2,000नि गाहायाव दं गोबां बर' मिडियामाव, सिंगल मिडियामाव। प्लास बिनि थाखायनो जों बेखौनो सानो दा भेकेन्सि थानानैबो भेकेन्सिखौ मानो रिलिज खालामाखै सरकारा, बेखौनो जों दा बेखौ बुंनो हाला मानि थाखाय। बेफोर षड़यन्त्र, पलिटिकेल षड़यन्त्र ना मा बेखौथ' जों बुंनो हाला सार। नोंथांमोना स्पेशेल टेट कन्डाक्ट खालामैनि सिगां नोंथांमोनखौ थिसनथाइ होआब्ला नोंथांमोना सोमावसारनायखौ लांबाय थागोन। औ, जों बेखौनो सानदों दे जोंखौ आसाम टेट क्वालिफाइड जाबाय जाहाथे जों 2019निबो दं, 2021निबो दं, जोंखौ फार्स्ट प्रायरिटि होनानै सानदों जों। मानोना बे जोंनि आसाम टेट 2021 आरो 19आव जे क्वालिफाइड जादों बेहाय गोबां बर' मिडियामनि दं। অল বিটিআৰ টেট কোৱালিফাইড এছ'চিয়েশ্যনৰ আহ্বান মৰ্মে
আজি আমি আমাৰ এই কোকৰাঝাৰ বৰদফা নগৰৰ গেটৰ সন্মুখত আমি 2 ঘণ্টীয়া যেটা ধৰ্মঘট অৱস্থান লৈছোঁ। ইয়াৰ আমাৰ মূল উদ্দেশ্য এটাই, কাৰণ আমি 2019 আৰু 2021 আমাৰ অসমৰ যে টেট মানে প্ৰাৰ্থী আছে তাৰ ভিতৰত আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত যিমান আমি প্ৰাৰ্থী আছোঁ, সেই প্ৰাৰ্থীবিলাকে আমি এইটো আহ্বান মানে আমি এইটোৱে কাৰ্যসূচী লৈছোঁ যে বিটিচি অঞ্চলত যিহেতু 5খন জিলাত আমি গম পাইছোঁ এতিয়ালৈকে বহুতো পোষ্ট ভেকেণ্ট হৈ আছে LP আৰু UPত। তো সেইকাৰণে ইমান পোষ্ট ভেকেণ্ট থকা স্বত্তেও BTC শিক্ষা বিভাগে কিয় এতিয়ালৈকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখিনি বা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া মানে নিযুক্তি দিবৰ কাৰণে কিয় ব্যৱস্থা লোৱা নাই, যাৰ কাৰণে আমি এছ'চিয়েশ্যনৰ জৰিয়তে আমি এইখিনি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ বা এইখিনি আমি আন্দোলন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে BTC অঞ্চলত LP আৰু UPৰ যিমান পোষ্ট ভেকেণ্ট আছে সেই মানে ভেকেণ্ট থকা পোষ্টবিলাক যাতে অতি শীঘ্ৰেই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দি পিনি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰে। আৰু এই সম্পূৰ্ণ যিমান দিনলৈকে BTC প্ৰশাসনে বা শিক্ষা বিভাগে নল'ব, ইমান দিনেই আমি আমাৰ টেট কোৱালিফাইড এছ'চিয়েশ্যনৰ জৰিয়তে আমি এনেকৈ আন্দোলন কৰিয়েই থাকিম। আৰু যিমান দিনলৈকে চৰকাৰে বা BTC শিক্ষা বিভাগে আমাৰ দাবীখিনি মানি নল'ব, আজিৰ যেনেকৈ আমি আন্দোলনখিনি গঢ়ি তুলিছোঁ ইয়াতকৈ তীব্ৰভাৱে আমি গঢ়ি তুলিম, আন্দোলনখিনি গঢ়ি তুলিম। তথাপি চৰকাৰে যদি বাধ্য নহয়, লাগিলে আমি কি কৈছে হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক বা আমৰণ অনশনত আমি বহিবলৈ বাধ্য হ'ম। যিকোনো প্ৰকাৰে BTC অঞ্চলত আমাৰ 5খন জিলাত LP আৰু UPৰ সকলোবিলাক পদ 30:1 হিচাপে পদবিলাক পূৰণ কৰিব লাগিব। আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ অসমৰ প্ৰতিটো কাউন্সিলতেই LP আৰু UPৰ শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে সমাপ্ত কৰিবলৈ গৈ আছে। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ BTC অঞ্চলত বা BTR অঞ্চলত BTC প্ৰশাসনেই হওক বা শিক্ষা বিভাগেই হওক তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই। সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অলৰেডি বিগত তোমাৰ হাইস্কুলৰ যিটো টেট নিযুক্তি হৈ গ'ল, অসমৰ লগতে BTC অঞ্চলতে এইখিনি নিযুক্তি দিছে। কিন্তু যদি হাইস্কুলৰ টেটখিনিক যদি নিযুক্তি দিব পাৰিছে, তেনেহ'লে আমাৰ LP আৰু UPত কিয় নিযুক্তি দিব পৰা নাই? চৰকাৰী কেনেবা শিক্ষা বিভাগে যদি LP আৰু UPক নোহোৱাকৈ যদি হাইস্কুলৰ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী উন্নত কৰিব বিচাৰে, এইটো কেতিয়াও নহয়। আমি সবে জানো যে শিক্ষাৰ এটা মূল প্ৰাথমিক কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে LP আৰু UP। যদি LP আৰু UPক যদি প্ৰাধান্য নিদি বা শিক্ষাৰ যিটো আমাৰ শিক্ষকৰ পদবিলাক পূৰণ নকৰাকৈ কেনেকৈ হাইস্কুলৰ বা উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে ছাত্ৰবিলাকক গঢ়ি তুলিব পাৰিব? যাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ আহ্বান জনাইছোঁ বা শিক্ষা বিভাগক আহ্বান জনাইছোঁ, যদি আমাৰ BTC অঞ্চল বা ভাৰতৰ লগতে অসমৰ লগতে BTC অঞ্চলত যদি শিক্ষাৰ যিটো পৰিৱেশখিনি বা মানদণ্ড যদি উন্নত কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে অতি শীঘ্ৰেই BTC অঞ্চলত LP আৰু UPৰ সকলোবিলাক পদ যিবিলাক ভেকেণ্ট হৈ আছে, এই ভেকেণ্ট পদবিলাক অতি শীঘ্ৰেই পূৰণ কৰক। নহ'লে আমাৰ এছ'চিয়েশ্যনে আজি যি ধৰণে আন্দোলন গঢ়ি তুলিছে ইয়াতকৈ আৰু তীব্ৰভাৱে আন্দোলনখিনি গঢ়ি তুলিব। ইয়াতকৈ যদি আমাৰ কোনো এজন প্ৰাৰ্থীয়ে যদি বা টেট কোৱালিফাইড ব্যক্তিয়ে যদি ইয়াৰ কাৰণে কিবা এটা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাত পৰিণত হয়, তাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণভাৱে আমাৰ শিক্ষা বিভাগে আৰু আমাৰ চৰকাৰ বিভাগে ইয়াৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ দায়ী হৈ থাকিব। যাৰ কাৰণে আমি এইখিনিত আমি যাব বিচৰা নাই। আগতে আমি এইখিনি আমি আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰ আৰু শিক্ষা বিভাগক যাতে অতি সোনকালে আমাৰ BTC অঞ্চলত বৰ্তমান যে 5খন জিলা আছে, 5খন জিলাৰ প্ৰতিটো স্কুলতেই যেটা 30:1 সেই হিচাপত শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰদান কৰি আমাৰ যিখিনি টেট প্ৰাৰ্থী আছে এই টেট প্ৰাৰ্থীসকলক নিযুক্তি প্ৰদান কৰি আমাৰ যিখিনি প্ৰাপ্য অধিকাৰ যেটা আমাৰ অধিকাৰ এই অধিকাৰখিনি যাতে চৰকাৰে সাব্যস্ত কৰে, তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ যিখিনি আজি কাৰ্যসূচী বা